Pozdrav youtuberi, Kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo da uradimo jedan novi izazov. Uglavnom, vidio sam u komentare da ste mi pisali da pokušam da pozovem neke brojeve mojim telefonom. Uglavnom to su brojevi, neki ježevi brojevi od nekih poznatih ubica ili šta ja znam. Ja sam pronašao tri broja. Danas ćemo da pozovemo Isusa, đavola i Jeff ubicu. Ja sam za ta tri broja odlučio za danas da snimim, pa ako vam se sviđa ova epizoda, snimit ćemo i ove druge ostale. Tako da ajde da krenemo. Evo ovdje imam telefon, sad ćemo da ukucamo prvo, ajde da zovemo prvo Isusa. Samo trenutak, njegov broj je 888 88. Samo trenutak, 3, 6, to je to. Ajde vidimo da li će neko da se javi. Ovdje ću stavim. Neće uopšte pozove. Idemo još jedan put. Call ended. Ovo mi odmah brišem. Ništa, možda sam ovdje pogrešio. Ništa, idemo da vidimo ovaj drugi broj. Ajde vidimo đavola. Znači idemo ovdje. 6. Ajde vidimo da li će ovo da zvoni. Evo ovo zvoni. Vidimo da li će neko se javi. Ovo je baš jezivo. Ne znam ni šta da ga pitam, ako mi odgovori. Mi se ruke tresu. Ajde, odgovori. Verovatno dosta ljudi zove ovaj broj, tako da je nemoguće svima da se odgovori. Ništa, čekamo da vidimo. To je to, ugasilo se. Ništa, ajde pokušat ćemo još jedan put da pozovemo. Ništa, ajde vidimo da li ćemo sad da neko odgovori. Evo zvoni. Evo, ljudi neće opet, znači, verovatno ima dosta posla đavo i nema vremena sada da odgovorim. Ništa, ajde pokušamo još jedan put Isusa, 888. A vidimo da li će da ovo da zvoni. Nije htjeli uopšte da zvoni malo pre. Call ended, verovatno dosta njih zove ovaj broj. Ništa, nema veze, ajde probamo i Jeff the Killer, da vidimo da li će on da odgovori. Njegov broj je sedmice, 77 77. Ajde da vidimo. Jeff the Killer, poznati ovaj. Šta? Šta je rekao? Kako taraba? Samo trenutak, nisam čuo od početka ovdje. Šta je rekla? Idemo opet. Molimo unesite željeni broj da biste ostavili poruku i pritisnite tarabu. Ukoliko
neću da mu ostavljam poruku, što bi mu ostavio poruku. Ništa, to je to ljudi, nije mi niko odgovorio, ajde da probamo još jedan put ovog đavola, pošto je tamo zvoni ovaj broj, znači idemo još jedan put, da vidimo može, imamo sreće sada, da nam odgovori đavo, da ga pitamo neka ovako zanimljiva pitanja, da se vidi. Meni se ruke stvarno tresu, ne znam što bi ga pitao da bi mi odgovorio neko ovdje. Ne znam u koju zemlju ja zovem, znači ja vidim mračan posle. Ja sam mislio da je podigao slušalicu. Ništa ljudi, to je to, ali samim time što zvoni, znači ovaj broj postoji, znači morate da budete uporni, da zovete stalno i neko će se javiti, barem sam tako pročitao na Google da se o tome radi, znači pokušat ću možda još neki put da vidim da pozovem đavola ili neki drugi broj. Ništa, to je to ljudi, ja nisam imao sreće, nije mi niko odgovorio. Postoji još razni brojevi, postoje brojevi od, na primjer, Slendermana i od nekih poznatih demona, đavola. Ako vam se sviđa ova epizoda, lajkujte ovaj klip, ako želite da pozovem i ove ostale poznate neke brojeve, pa da vidimo da li će neko da vam se javi, pokušajte i vi sami ovo, pa mi napišite u komentare ako je neko podigao ovaj slušalicu. Ništa, to je to ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da vam se sviđao, vidimo se na neki drugi.